Atongoria matiganite thirikari ni magitongorio ni munini wa President Kithure Kindiki ni meyumiritie kuria andu ethĩ magatabania mirurungano ya thayo na makiria riri riboti cia uthukangia wa indo biashara o hamwe na uguraria wa andu ikoretwo ikiyumiria hakuhi mirurungano-ini yothe iria iratabanio guku bururi-ini. Wale ambao wanataka kwenda kuandamana, katiba imekubali mtu yeyote kujieleza, lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie kwamba usalama wa kila mwananchi utahifadhiwa. Kindiki uria warite ari mwena wa Soi kaunti-ini ya Uasin Gishu oho nionekanite kwagira kiene mirurungano eno akiuga aria marabanga matire na gitumi kirumu indi marenda tu guthoga thayo wa bururi na ni miario nyititwo mbaru ni governor wa Nandi Stephen Sang. So on Thursday there will be no monkey business anywhere in the Republic of Kenya. Na hakuna mtu atatisha sisi tusilinde mali na maisha ya wananchi. Mwenye anataka kupiga kelele kwa pale mtaani apige kelele yake, jioni aende nyumbani. Lakini mambo ya kuvunja maduka, mambo ya kuumiza wananchi, musahau. What is this maandamano that is going to be undertaken on 25th? What is the agenda? The truth of the matter is that wanataka kuleta watu kwa maandamano, they will get goons to come and fight, and before you realize it is a curtain raiser for chaos in 2027. Nake mũmbunge wa Juja George Koimburi akiaria kanitha-ini wa AIPCA mwena wa Thome Juja ni akomithitie mirurungano iria ikoretwo igitabanio ya guthukangia indo cia muingi akiuga muthi wa Jumatatu ni agakorwo agicemania na honge itiganite cia ugitiri mwena wa Juja niguo kwariria mirurungano eno na gukumithia wanangi wa indo cia muingi. Mutigetikire mirurungano ya kwananga na kuthukia indo cia muingi na makiria biashara citu. Demoririkanie ithuĩ ta andũ a Kĩrĩma tukoretwo tuhurunjũkĩte bũrũri ũyũ wothe, gũtirĩ kũndũ tũtarĩ, twĩkona ciothe cia bũrũri ũyũ, na nĩ ithuĩ tũigithĩtie na njĩra nene mũno, tũgaka manyũmba, tũkaiga biashara, tũtigetĩkĩre ona hanini biashara citũ ikorwo igĩthũkio ni undu wa mirurungano. Ihinda-ini riu nake mwandiki munene wa Kotu Francis Atwoli ni amenereirie mirurungano eno akiuria a Kenya magacirithie thayo kuria oho oritie munene wa borithi Douglas Kanja atacokerie makinya ma kiwatho aria othe marabanga mirurungano eno. I want to take this opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th, and if possible let them allow our people who are doing casual jobs in hotels, in other places, go to their places of work undisturbed. If you look at what they are demonstrating for, there's nothing. Any country must have a finance bill, must have a budget. How would you stop the country from not having a budget or a bill? Igerifu Motrainoro TV, Jitagwo Kate Modoni. Yeah, give sengwe tangwanywe.